Tigamido sipolay ataw, rakwa fatfatak ikasangarnan. Wiwawalam na ni Moisam, di makanat pawari. Ta urira na akmani afwafung pawari no, pangangasya na ni Yesua ituro na jatan. Akman siyang da patanan nga, ya jatas do awawan kagninga kano baka. Ta makunguriya, mapipapyaso tawa, mangi do tangay ni amatado to. Jabo kapakasidong na so tawa. No manuyungo katunarana funasa no raratanda no ralano kagninga kano baka. Manuyungo kajidarana makanakman so raratanda. Sutunarana rafatino kapatanatanang so kagninga kano baka. Amu ya patanangan so kaglinga kano baka di amatadutuam, ipakanakamdano tao so raratendado awawan. Ta uralano baka kano kaglingam, dinafunaswo raratenno tao. Amurian, pansya nyanyi Kristo di amataduto no kainado tiraem. Mo jakrano ya patanangan kaglinga kano makakaria nakam patanangan jimo. Ta yamurana ni pantayakan so kataw-taw mangapso farimo. Mo jakran wo yatem-temen kaglinga kano baka. Sumo ikakman susanga ya jakrano ralano kaglinga kano baka ifunaso raratan no tao. Amuri wo ko panjano uya kudoja ya mangurido nakanakam mo muamaduto. Akman so yadum kedosisyo ya umagarja kana faray. Uni man mana ni pansinyi Kristo jam mo jakran wo ya patanangan kaglinga kano makakaday. Patsangayano rala patanangan jimoa ya mo ifunaso raraten. Tana yada pangurayan wo iwawalam yama patanang so makakadiam, yakman siyang utsing na ni Kristo. Manying pam, muamaduto, uyakudoja yamang urido nakanakam mo. Amuriwo minato na rana nastasi ni amataduto so adana iwawalam ni Moise. Tana rana ni alitan ni Yes Kristo no kataw-taw na adana iwawalam ni Moise. Nani pangununungan ni Yesu nakanakam ni amataduto yamangapso farina yamapasansanso kataw-taw na do jojika. Yai pisa na katumiminanso raratenta yanyifunas. Uya mapatanatanang niraso nakamdad no tao doyot hayam. Mangdi suaraw sira yamay tatanaka yamangapso farini amataduto. Mapatanang so kaglinga kano baka. Yami yangang ido araw da patanangan. Tana tudang ino makwaam jinafunaswo raratan no tao no ralano kaglinga kano baka. Amo ni patanang na ni Kristo kataw-taw na ipisa. Tira ko uyoyat na amfunaswo raratan ta. Mangido kaidano karawan. Siya na ilis na do wanan ni amatado to. Si Jay Kwara na yam, narana pananalawan si amatado to yam nga ragso yamasi uya jataw. Ipisa si Yesu nimfuyugso rala kafunas naranan no raratanda no uman yung jataw. Mangido kaidano karawan. Ching na jatan no serido seisyon. Manying si amatado to ipat ko sila so faywa pangurayan at siring no makwa. Pedidnagan ko iwawalam ko do uoda. Kapangay ko siya do unong nagda. Manying pam, di ko na piya na do unong nid ko raratanda kano karatanda. Amno mafunas siya na raratan to dabura na patananganda makakaria ifunas da so raratanda. Mga kakta, pipi pangayano sinawakwak na ni Yesuam, ipakata ng tado kajitarana fukawan mangidutangay ni amatado to.
Nanyipi wadwadiyatan ni Yesusu fayuwa raranganta. Wuri ranagam rarangan wuriya mangido tangay ni amataduto. Yemenso yata ipigan gana ni manugama na mapatanatanang so nakama mapasyasinya tanji amataduto. Iiranagam si Yesua yato malambrong nyata na matsikawop dia. Amuriwo ikanu yung ta jabdiso ununod a akmi niuyasan so ununod a kano katao-tao a umanap di amataduto. Amuriwo di tana ablisiso nakama tungot-tukot no kararalita ni amataduto. Tao minachiring na diyatan ni amatadutoam abu kalasan na. Malakam tao kapayitaso nakanakam ndo kaduan diyatan. Manakam tao kasidong taso kaduan diyatan na mapatwaw so pangangarilawan na ni amataduto. Di tanginara sirawo iatatasa katao a yato naribono da karalenyi amataduto do kalwaluftan no tao. So ipasi papayita ta tamo nakatan nga no na kaskaniranan no araraw na no na iayun ni Yeso. So ikakdagdang tamo pa ama paitso kaduan diyatan. Nukatan ngan tanawo nanaw ni amataduto a kape ngong yudta may parayaji amataduto a yirana may sinawliso ununod abura nawo patananganta makafanasyo akman siya nga raratan. Si rarana to naribo ni amataduto a tawam kapa nanaladara na so pi uya-uya na ni amataduto do makotokotod a lilano apoy a banyinarsira. O mapasyub na do iwawalam ni Moisa atawam no si mienso rarwa a tatlo o ni makatsita sira may raratanam gira na asyan sira tatura na wakwaka sira o tungulala so anak na ni amatadutoa kano rala na a makafunasyo raratan na kato na naribo no yaman tano tao so pangangasyan a seriam o akmar na siya nga tawam makunguswan din naknak menyo pala. Jabu kaji nakdengan no ipasing-singkad na siya ni amatadutoa. Tamo katan nga no chiring na ni amatadutoa mancino amiaso ipasingkad ko so may raratan atao. Manyiring pam, iuya ko sirawo marawat so iwawalam a o manudya ka na atao. Si amatarana dotoam tumayono nga mafiyay. Uriwo to da makasino pasing-singta na tao. Manakam nyo no kakwa. Tana aruwo alalo nyo no kafayo nyo pa a o manuyong ji Yesuam. Yabu ka ni marag nyo no alalo nyo a. Tumakatako kapas nisnakda jinyo a pay rarutan do tangay no aru atawo. To makatakawo kaparasing da jinyo do pirarutan da tao. Ak makamoy ito machiran so alalo do panabanda tawo. No katakaw da so kanganginyo a niyangap no tawam minato nyo pay kabubuan do ununod nyo. Ta katan nga nyo kapakap nyo so api-api pa pimi masuda nyo do tingato. Amuryo jinyo ablisino ununod. Tano si akman kamusang so ununod map nyo rakwa nakamna jinyo ni amataduto. Di kamo machi marik na do farina ni amataduto. Ta uriwo ipakap nyo so mina chiring na jinyo ni amataduto no makwa. Ta o chiring do seisyoam, manyi si amatadutoam, makikaira na a kapakaranis na rana no pananalaw nyo a mai. Sujina mapainyi niya. O taura na a umunot do nakanakam ko maapdawo tumayuno nga ikafino pagarda do kanuyong dadyakan. Amo umlikot dyakan na tawam, yiko nakrano akman siyang. Yabo kapiyata so kape didna na diyatan no pay uya-uya na ni amataduto.
do kayikod taja. Ta yatin ranagam ta ano yung kapataradang na jatan ni amatado todo tingato.